بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. musidɓe julɓe tedduɓe, ko yewten ɗo fi mum seeɗa koko yowodiri e ko wiyete kon shirk. haray shirku oɗo ko kafidugol Allah jooma tabaraka wa taala e ko wonamo ka dewal makko. Waaleykum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kafidugol Allah jooma tabaraka wa taala e ko wonamo e tagore makko nden ka dewal makko. haray oɗo ko wiyete shirk ko hunde ko tawata bonnay golle neɗɗanke on fuu, naadamo kadi yiite, luttinoyamo nder ton. shirku on hino fecco pecce ɗiɗi, jane woɓɓe inni pecce tati. no woodi ko wiyete shirkun akbar, shirkun jano. no woodi ko wiyete shirkun asgar, shirku tosoko. no woodi ko wiyete shirkun khafi, shirku suuɗiɗo. Waaleykum salam warahmatullahi wabarakatuh. oɗo shirk si tawi woni ko shirku suuɗiɗon, woɓɓe hino ƴettimo ɓe naadimo e ɗiɗa. ko ɗum addi karama ko ɓe goo wiide ko shirkuji tati woodi, woɓɓe inni ko shirkuji ɗiɗi woodi. no woniri shirku on ko kafidugol e Allah jooma tabaraka wa taala ka dewal makko, e kala ko yowodiri kon e ko hertani Allah subhanahu wa taala kon, on tigi o waɗa ɗum ɗon, o hiɓɓidira ɗon Allahu jooma tabaraka wa taala e goɗɗum ngoo. ino nimero on ɗo. oɗo shirk nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe haɗino mo sahabaɓe, tawi Allah jooma tabaraka wa taala haɗino ɗum moftere. Allah wi ka qur'ana e konngol seydina luqman: ya bunayya la tushrik billah, ya bunayya la tushrik billah. ko an yo ɓiɗɗo an, wota kafidu e Allah, ta shirkan Allah. ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun adim. shirku on ko tooñe mawnuɗe. o yeeti ɓiɗɗo makko on ko honɗum waɗi si o wi wota o shirkan Allah. ya bunayya, ko an yo ɓiɗɗo an, la tushrik billah, ta kafidu e Allah, ta shirkan Allah. inna shirka la zulmun adim. shirku on ko bakkatu jano, ma ko tooñe jano. mi jonnayi on exemple ko wiyete kon shirku e haqqil. hara koye haqqil tun ƴettuɗen ɗum ɗo. joni goɗɗo wano wonɗo Europe ma Amérique, o golla, o yango, o mooɓa jawdi ha o heɓa mbuuɗi, o iwa ɗon, o ara ka men. Waaleykum salam warahmatullahi wabarakatuh. o ara ka men, o inna mo faala sonnajo. o yiya on sonnajo,
ɓe innamo yo yahu o ƴamoya, o yaha o ƴamoya ka gorol o'o e ka deyol makko, o ƴawra o jolda, no naɓa bolonda makko on. ɓe yaha ha ɓe fotta, ɓe taƴa ñalande, ɓe werna ɓe, ɓe adda e teŋe e goro e seede e waliyu, ɓe torondira, ɓe okkindira. Waaleykum salam warahmatullahi wabarakatu. o jomba oɗo sonnajo, o moƴƴinanamo kaydiji visa e biye, o yaada e makko ka leydi ka wonto, woni ko Europe, woni ko Amérique, woni ko Australie. o luwa suudu waɗa o sonnajo ɗo, o ñamminay o holtinay o ñawnday o jonnitay haqqe mbaldi makko, o teddinay o waɗanay noneji ɗin fof. sonnajo on wona ɗon dumunde, o heɓa kaydi, o heɓa passeport ndi leydi ka ɓe woni ɗon. sonnajo on fuɗɗo gollude ɗon, o jiido ɗon, ɓiɓɓe makko ɓen yoɓe kadi. e nder ko ɓe woni ɗon ko, sonnajo on jaato gorko goo, ɓe wonda. o gorko ɗo o yiw o sonnajo, tawi piiji ɗin fopp no timmanimo. o gorko ɗa yaw ƴettoy sonnajo on ka burure, addimo waɗimo goɗɗo. on yaafoto onon sonnaɓe ɓen, wona fandunde fi affaire leyɗe porto mi woni wolde, ko exemple mi woni jonnude fi shirku, ta goɗɗo seytin, na onon mi faandi, na onon few mi faandi, Allah kadi no andi wona onon mi faandi. ko exemple mi woni jonnude fi shirku, ko ha honto shirku on muusi. joni o gorko ɗo si o jaatike o sonnajo ɗo, o murtinimo, ko honno o gorko ɗa ƴettitirta on alhaali. o yangike, o golli ha o heɓi jawdi, o soodi suudu ma, o luwi suudu, o yiwi ɗon, o yehi ha Lagine, o yehi o ƴamoyi o jiwo, o yangike ton ha o okkama o yangike kadi ha o moƴƴinani o kaydiji, o addimo leydi porto, o yangike ɗon kadi ha o sonnajo heɓi kaydi, fuɗɗike gollude, ɓe heɓidi ɓiɓɓe, mbuuɗi no arde, ɗin mbuuɗi kadi mo accidi ɗi hay e sonnajo on. o sonnajo jaato gorko go, est ce que ɗum ɗo welay gorko on? kono gorko on kañum ƴettitirta ɗum ɗo. joni noon ndaare ɗum ɗon watten e hoore men, si tawi ɗum ɗon welay en enen. joni noon arten ka sirku, arten ka sirku. wano andirɗa noon ɗum ɗo welatama, ko noon andirta Allah subhanahu wa ta'ala fewndo ko tagete, hari ko an tun woni ka nder reedu nene ma, kanko tun jooma woni ɗon himo tagude ma. goto alano ton, alano moye wallitade. hanelaɗo maki, inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa. goɗɗo e mo on tagudi mundinno moɓe ka nder reedu nene mu'um balɗe 40 hara ko toɓɓere, mana heɗɗere ƴiiƴam. thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. ɗa hari ko toɓɓere maniyu, pardon, ɗa ko toɓɓere maniyu. thumma yakunu alaqatan mithla dhalik, on tuma o laato heɗɗere embere ɗum, mana heɗɗere e formagol ƴiiƴam ha wona neɗɗanke. thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, on tuma o laato huyre embere ɗum kadi 40 jours. wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. thumma yursalu ilayhi almalak,
on tuma malaikajo on neleyka makko o winda ɗon arbay kalimat konguɗi nayi bi katbi risgihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyun aw said. bi katbi risgihi arsike makko, wa amalihi e golle makko ɗen, wa ajalihi e lajal makko ngal, wa amalihi e golle makko ɗen, wa shaqiyun aw said e siko malaɗo e siko malkisaɗo. ɗum ɗo fof winde ka nder reedu yumma makko. honto oɗa karamokojo wonno haɗi o wallito Allah e gollugol ɗum ɗo. honto on karamokojo wonno? wala to, par ce que o gaynata. arabu ɓe wi faqidu shay'in la yu'tihi. neɗɗo wasaɗo hunde si o alande o okkatande. pullo fuuta wo si mi inni mi okkete paɗe woya ndaruɗe mi wattiɗe. karamo kojo on wawali intervenude wallitagol Allah tagugol o bobo ka nder reedu yumma makko. o wallay o bobo si tawi o jibinama on janɗi o helli fama o wallay o waɗugol goɗɗum. o no wawi arsikude, o no wawi katude. Allah inni wa fil ardi ayatun lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun. ka leydi ɗo mandeji Allah no ga e ka wonkiji mo on kadi mandeji Allah no ton si onon on tagite. non Allah wiiri. Allah wi kadi wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. kaka asamanu dow arsikeji mon ɗin iwata e ko foda ɗon kon fo. Allah wi kadi inna allaha huwa arrazzaqu dhul quwwati almatin. kala ko Allah woni arsikowo jooma tiiɗugol doole. karamokojo wawata en arsikude. ko non woniri kadi karamokojo wawatama lorude abadan. abadan karamokojo wawatama lorude. o wawatama nawninde, o wawatama wonɗinde, o wawatama tampinde, o wawatama wadde hay fus. sina tumanti tawi kodduruye Allah on ari e nden hunde. Allah joma tabaraka wa taala ko kanko waɗata hoddirago ngon e neɗɗanke on heɓamo ko heɓatamo kon ma wopamo ko wopatamo kon. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki law ijtama'at al ummatu ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka wa law ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. si mofte ɗen fopp moɓodiri fiyoɓe nafire hunde ɓe wawatama nafirde si wona nden hunde nde tawi hari Allah windaninoma nde. si tawi kadi ɓe foɓɓe moɓodiri fiyoɓe lorrire hunde ɓe wawatama lorrirde si wona nden hunde nde tawi hari Allah windino nde dow ma. elaɗo maki rufi'atil aqlamu karambi ɗin ɓantama wa jaffati suhufu ɗeri ɗi yoori. karamo kojon mo wawi lorrugol si tawi kodduri e Allah on hawrodiri e nden hunde ɗon na ɗum o watama lorrude, watama wadde hay fus. haysi goɗɗo yeehi ka makko yo dafe
yo waɗe honɗum nde si Allah windali yo ɗum ɗum waɗe wawatama wadde hay kus ko ɗum waɗi nelaɗo sa sallam maki walaw ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka. hay si ɓe moɓodiri adna Allah fof moɓodiri fi yo ɓe lorrire hunde ɓe wawatama lorrirde si wona nden hunde nde tawi hari Allah windino nde dow ma na ɗum ɓe wawatama lorrude fes. ta hulu karamukojo hulu Allah ananay kadi yimɓe ɓen lando ɓenna a wi wondema yawgol ka karamukojo no harmi wano si a yahi ka karamukojo a yehi a geri goɗɗo haray no harmi tay jonno mi si mi yehi noon ka karamukojo fi yomi ɗaɓɓu lekki fi hoore an yahugol ka karamukojo no harmi généralement ɗa faala ko lekki wonɗa yaade ɗaɓɓana hoorema si ɗa faala ko dafugol goɗɗo wonɗa e yaade ɗa faala ko gerugol goɗɗo wonɗa e yaade sa faala ko bonnugol dewgal goɗɗo wonɗa e yaade sa faala ko lancugol business goɗɗo wonɗa e yaade sa faala ko haɓindingol hakkude yimɓe ɗiɗo welduɓe wonɗa e yaade ko yaaɗa wo e muɗum yahugol ka karamukojo on hino harmi. nelaɗo maaki man ata arrafan aw kahinan fasaddaqa bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. kala arɗo ka karamukojo hittotoɗo ma darowo man ata arrafan kala arɗo ka darowo aw kahinan ma ndurejo fasaddaqa bima yaqul o gongini ko oya wi'i kon faqad kafara bima unzila ala Muhammad haray o keferɗini e ko jippina e ko nelaɗo jippina e nelaɗo ko kono jippina e nelaɗo o Qur'an mo yeddi Qur'ana on ko o kefero mo gongini karamukojo o yaltayi l'islam ɗum nelaɗo maki namin wowli nelaɗo maki man ata arrafan kala arɗo ka darowo ma hitotoɗo aw kahinan ma ndurejo fasaddaqa bima yaqulu o gongini ko oya wowli kon faqad kafara bima unzila ala Muhammad haray o yeddi Qur'an ko jippina e nelaɗo kon mo yeddi nelal nelaɗo ngal haray o yalti l'islam ɗum nelaɗo maki e hadith goɓe maki mo ari ka karamukojo mandurejo o landike mo service makko oya wowlanimo o hoolaki haray mo mari penalty mo 40 jours ko rewata Allah kon Allah jaɓata penalty mo balɗe 50 kala dewal ko waɗɗa ɗon Allah haajarka e muɗum si tawi a hoolike kan hara e yalti l'islam Allah joma tabaraka wa taala o winni ka Qur'ana makko innahu man yushrik billah tabiti kala shirkan do Allah faka annama kharra min as-sama asikkay o yowti ka asamanu fatakhtafuhu at-tayru sondu wippomo mana dare dey exemple o Allah wi o yowto ka asamanu o wiira ko wiirete lanniram sondu ara fewndo ɗon kadi ndu hoccamo ɗon ndun kadi yaada e makko ha ka wiirugol lannarimo ɗon o yaha kadi o unuyo e nokkure ka tata ko ha ɗon ko ɓitti haaɗi ɗum Allah wi faka annama kharra min as-sama ayna o yowti ka dow asamanu fatakhtafuhu at-tayru sondu wippomo kadi aw tahwi bihi rihu ma ɗum hendu kadi wiirina mo naɓamo kadi ila makanin sahiq fi makanin sahiq
ayi shirku on shirku on ni battane makko on ni ko battane makko on ni داري الله كويكم فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما يوالني مكافي ديدو اكو اوكي بكم الذي فتعالى الله عما يشركون الله توني تيكي غا اكو بشركان تامكم وي ايشركون بالله ان بشركان اي الله بشركان اي الله ما لم ينزل به سلطانا ادونكو جيبنا لدليل امودون نكوغو اوي هونو اوي لا يستطيعون نصرهم ولا انفسهم ينصرون بواوتا والود بواوتا والود هوري مابbe kadi نكوغو كادي اوي لا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون بواوتا والود بواوتا والود هوري مابbe نكوغو كادي وي إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين بي وون دون نودو ko wona Allah yahum faabinoron be ko wona Allah dabbiron be service ko wona Allah lorriron be yimbe ko wona Allah ibadun amthalukum ko jiya be sifa modo o wi fad'uuhum noddebe falyastajibu lakum awayoɓe noto on ye in kuntum sadiqina si tawi ko gonga wonɗon e wolde o poosi ɗon kadi question kanko Allah fayin kaka qur'ana wonɗen goy o poosi question ɗon kadi alahum arjulun yamshuna biha ɓe mari koyɗe ɗe ɓe woni e yarude ko tawi onon on ala am aydin yabtishun am lahum aydin yabtishuna biha ka hiɓe jogii juuɗe ɗe ɓe nangirta ɗe onon on ala sifa muɗum am lahum ayunun yubsiruna biha ka ɓe mari gite ɗe ɓe yirata ɗe onon on ala sifa mum am lahum ayunun am lahum adhanun yasmauna biha ka hiɓe mari noppi ɗi ɓe nanirta ko ɓe nanata tawa onon on ala sifa ɗum ɗon Allah wi an siɗa mari imanu darto ɓe wiya ko fenande ɓe jokki quli du'u shuraka'akum moɓe ɓe wonɗon e shirkidude ɓen fo onon e karamokoɓe mo on batini fo quli du'u shuraka'akum thumma la tunziruni oto aɗa karki on nennanali lan kadi few darte lan hara on nennanali la haɓɓite on gerayla Allah wi ka suratu honno suratul araf suratul araf ta shirkan Allah subhanahu wa ta'ala wona e ɗaɓɓere ta yawka karam ko batinijo yo waɗane goɗɗum o mara hay fus ko Allah mari fof Allah wi lahu maqalidu samawati wal ard fiya kuuje asamanuji ɗin e ka leydi fof ko Allah subhanahu wa ta'ala jogi kanko jogi fof o wi kadi lahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu ko kanko woni ko jogi saabije gundoji ɗin anda ɗum si wona kanko karam ko batinijo watama yetade hay fus Allah wi qul la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma sha Allah ko fowno mi joganaki hoore an nafa
wata addande hoore an nafa wala darran wona lorra wata kadi addande hoore an lorra illa ma sha allahu si wona konko allah hoddiri. donc si karamo ko ɓe adna allah on fof ɓe piitodiri e gande ko ɓe mari kon fof fiyo ɓe nafe ɓe wawatama nafude sina hara allah windanino maɓɓe. si ɓe piitodiri fiyo ɓe wawe lorrude ɓe wawatama lorrude si wona hara allah windino ɗum e dow ma. ko ɗum waɗi si o wi yeeso ɗon walaw kuntu a'lamu lghayba lastakthartu min alkhayri wama massani assu. yettoɓe si tawno harami ɗo anduno gundoji ɗin mi hebbinorayno waɗugol moƴƴere bone mematanola. short example ɓayen fo ɗen mari haqqil ɗen taskitade hiɗen faami ɗen mari hakkil en fo ɗen jaɓi ɗum fo enen koye moko baɓe ɗen mari hakkil ɗen taskitade ka musidɓe julɓe ko jelo e me en woni hande gilandema corona fuɗɗi sokaki ka suudu haysi ko leere goto jelo na corona fewndi ɓayɗi karamokoji batini no andi ko wirni ɓaaɓe mari lekki ɓaaɓe wawi lorrude yimɓe ɓe ɓaaɓe wawi nafude yeeteɓe yo ɓe hawtodiri awa ɓe ittana en corona o. hay kaari no wawi nafude mo wawi lorrude moodi yo ittan en corona on. ay harayna lorra kan tum o wawi no gasay mo wawi nafude kadi awa yo ittan en corona on ƴama on sonjike. kono hey ko noon omono mana jokka komono mana jokka ko haala wi noon fa ko mi yiyata yimɓe no addi holla mbuuɗi dongal dollar dongal euro dongal pounds holla ɗum ka facebook ɗo inna min mi waɗay ɗum ɗo mi naɓante mbuuɗi ka wonɗa ɗon harana hay blood money hara hay ƴiiƴan a hibbata hara hay sadakaji a watta min mi waɗante ɗum a risay quick windu ɗo numéro téléphone ma on hino numéro ji an ɗin ka whatsapp contact tan mi waɗane mbuuɗi ma ɗin hendoɗaɗi. musidɗo hiɗa ronki ittande yimɓe corona ko fewndi kon fewndo ɗo yimɓe no sokki e cuuɗi plus de 2 mois hara cowtoɗo innanga wawa e arsikude goɗɗo. an hit ko a karamokojo ko a parfait hiɗa wawi nafude ɗa wawi lorrude an hiɗa wawi lorrude goɗɗo ka o woni wo ka jooɗiɗa ɗon ka wonɗa wo a waway lorrugol goɗɗo gasi probléme ala kono mi sikkiɗa mari moƴƴere kadi seeɗa ka awa ittan men corona on. pono pana jokka musidɗo il faut ko haala noon ko haala noon ɗa wawi lamminde ɗa wawi follude ɗa wawi warde ɗa wawi dikkinde ɗa wawi wadde fof tayib ayino ɗo fewndo ɗo très simple on ɗo no fewndi corona no fewndi ittan men ɗum ɗo yalti tutum wi'a ko min woni kaari on tampi fi corona hari ɗum fo lan deƴƴi mi yalti seede miɗo wawi gila hande corona lanni ka nder aduna weepa corona nde wotere wallahi a heɓa yimɓe ha hula on haton jina hay ka winda numéro ji ma hande kadi anna on yimɓe jarribaɓe ɓen ɓe dogay ɓe jokke haray an a woni masihi dajjal kisan wawi ittugol corona ni yetoɗa adna allah fof a ittay corona dans 24 heures haray corona ɗanike foppu dikki nawnuɓe ɓen fof yalta e kalabtane bimbinde ñande waɗa ɗum nde wotere yi'e wallahi a gollana yimɓe ha ronka anna on ɓe allah jarribi ɓen ɓe fof ɓe wurtoto ɓe yaha e ma
a gollana yimɓe ɓen ha doga a suuɗoto par ce que siko mbuɗi tun a heɓa ɓay hiɗa wawi itti ɗum ɗo ko exemple typical exemple ɓe ko morto marda on ko kadib allah wi la yalamu man fi samawati wal ardi lgayba illa llah anda ko wirni kon na wonɓe ka asamani wona wonɓe ka leydi ko allah tun woni ko andi ɗum seede mum karama kojo batini innima mo wawi lorrugol goɗɗo innu probléme ala billam falam alandade question bajju gudɓe fala ya jabolam on ɗon question innamo o innama awa innamo yo daranima ko honde say mayata e ko honto mayata e ko honno mayirta ɗum ɗo tun wallahi mi wondiri jooma tabaraka wa taala tagudolan e dow gonga on kanko karamo kojo jooɗiɗo ɗon on wawuɗo lorrugol ma nafa on kanko wandana ɗum hoore makko na fere o wolane an allah jooma tabaraka wa taala wi'i la talamu nafsum mada taksibu gadan wala talamu nafsum bi ayi ardin tamut neɗɗo anda ko faggitoto jango e kadi wonki anda ka kimayata wallahi ulle kadi ko noon min mi waɗana e ɗiɗi ko allah yewti kon siko allah woli kon ko gonga waɗana ɗum e ɗiɗi komiɗo felliti sa jooɗike takko karamo kojo on ɗon wono ɗiɗo ɗo yewtude fi programme ji ko wallirte ko ronkete wallirde ko dafata yiɓɓe o lorra woɓɓe o hokkora woɓɓe o danda woɓɓe o ukka woɓɓe ka jooɗi ɗon ɗon si a landike mo ɗon ɗo emi immade ɗo mi hewta ka dambugal ma ka yaasi ɗo ko on ɗum heɓatanmi wallahi o anda hay so noddi jinnaji makko ɗi fop ɓe fof ɓe moɓodiri wallahi ɓe andata mi jonna on e very typical exemple daɓɓum par ce que ɗiɗo piiji fof ko ka hakkille me en piyeten ɗi sen naɓiɗi ka aya qur'ana e ka hadith no gasa inna ka aya qur'ana wona no duwa firirede noon min isa mi firiri ma ɗum ka hadis no gasa o hadis ko lowɗo kono mi jonnete exemple ji ka haqqille men enen ka pular meɗen enen misal an e karamo kojo on ɗon jooɗodi ɗo yewtude karamo koye daranelan ɗon kaarijo no hukki e service am falamo hukkude hono manama ka wonde arde ɗon payko makko wulla ka yaasi goɗɗo wullina payko makko kum ka yaasi o ferena ɗon nde wotere oyna he daranin ɗon kaarijo ko wulli gasara o yanima goɗɗo wullinimo daranin ɗon miɗo e golle ɗo jogiti darude karamo kojo mo jooɗoduɗa on mo yeytadema ko watta jango emo wawi dafude mo ala ɗon kanko ko waɗi ka suudu makko ka yaasi ɗon ko bobo makko on wulli o wawali andude ko hombo wullini on ɗon ma ko honɗum wullinimo ma si o yanu ma si o yiw ko hulɓini ma si ko boddi soppimo ma si ko gertogal hulɓinimo ma si ko ñaariru peɗimo o anda mo haalandema ko watta jango ɗum ɗo tu yonata ko hokke hakkil wonde mawɗo ko jokki konko fenande donc no yurmi ha neɗɗon yo heɓo hakkil neɗɗo kala marɗo ka ɓernde mum ko wiyete chaque o sikkitike ka nder dina makko o yaltay l'islam no jeeya e piiji 10 ko ɓe mooɓi ɓe ɓangini ɗi piiji ɗo 10 si ɗi timmi gootum e majji si woni e neɗɗanke on o yaltay l'islam ɗiɗo ko yirbinoji l'islam makko no jeeya e majji a chaque fi din sikkitagol ka nder dina tawi a hoolorali allah a hoolorali kodduri e allah on a hoolorali ko allah wiyata kon a hoolorali ko allah yamirta kon a hoolorali ko allah haɗata kon a hoolorali nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɗa hoolori tagaɗo go'o
ma hiɗa felliti an no woodi goɗɗo ko waawi wodde e ɓaawo kadduri e Allah, an a yaltay l'islam si a waɗi ɗum. ta felliti ɗum ɗum yaltinte l'islam. nelaɗo maki man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak, kala haɓɓuɗo talkuru haray o shirki. kala mo ko ɓeyni man idda'a ilma alghaybi fa huwa kahin, kala nodditiɗo andugol ko wirni ko durejo. jendite ko Allah wi kon ka Qur'ana ɓawo karamokoɓe fir'auna ɓe nangodiri e annabi Musa, kon ɗum ɓe sakkiti wiwgol wala yuflihu sahiru haythu ata, mbilejo o maletake kala ka o wawi iwrude. ɗum Allah wi ka Qur'an, wala yuflihu sahiru haythu ata, mbilejo kala ka o wawi iwrude o maletake. nelaɗo maki tawbatu sahir alhaddu bisayf, ɓeyni tububuye mbilejo ko soppugol leggal dande makko ngal taƴa, par ce que mo mari coraji ka nder hoore makko ga, donc o waɗay réfléchir o artira ɗi. nelaɗo Allah hoddiri ɓe mbilɗa marsi, kon ɗum waɗi si marsi ko fii hollugol tagore nden wondema ɗum no existude. Labid bunil A'sam kanko mbilɗi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam balɗe 10 e goɗɗum, nelaɗo sikka ɓe waɗi hunde hara ɓe waɗali nde. donc après ɓe ari ɓe ndikki, kono ɓe yettinoyi ɓe inni tububuye mbilejo on ko taƴugol leggal dande makko ngal. e kadi ɗum ɗon ko min akbaril kaba'ir, no jeeya e bakkatuji ɓurɗi janɗude shirku. nelaɗo make ittaqu sab'ul mubiqat, rente jeeɗiɗi halkayɗi ɗin, kon ɗum ɓe fuɗɗori ɓe inni al ishraku billah, ko shirkangol Allah subhanahu wa ta'ala. kono goɗɗo non jotto noddira e shirk, si tawi woni an a shirkata, premièrement ko ya añu shirku on, deuxièmement na ya yahu ton, troisièmement wona ya tindi goɗɗo ton, quatrièmement si sadaka yalti honɗum nde wona ya ñaamo, cinquièmement si goɗɗum iwri e ɓen ɗon a jonnama na ya ƴettu, sina ɗum hara e wal ton taw. wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. sina ɗum hara e wal ton taw. joni noon mo maayi diya on shirku ɗon o naatoya yiite o luttoya nder ton, kanko yo Allah janna ɓe yiidata. Allah joma tabaraka wa taala wi ka Qur'an, innahu man yushrik billah, tabiti kala shirkanɗo Allah, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, haray Allah harminanimo aljanna, wa ma'wahu nnaru, werde makko nden ko yiite, wa ma lidhalimina min ansar, a tawantake toñoɓe ɓen ballo. neɗɗo shirkowo ko neɗɗo toñuɗo. mi wolanino on ayawal ngal ka fuɗɗode ka seydina Luqmana wino ɓiɗɗo mum on ɗon, inna shirka la zulmun azim, shirku on ko toñe mawnuɗe. Allah wiɗa a tawantake toñoɓe ɓen ballo, on correspondi. musidɗo hulu Allah joma tabaraka wa ta'ala rentoɗa, ɗum ala ko nafete, par ce que si a waɗi ɗo honnu nde, wallahi kala ko waɗɗa ɗo sa faala yaye karamo ko jon jonne ɗo none man e jawle ko goɗɗo ala e hoore leydi ndin,
sa fala yahay karamo ko jon gerane ɗo yimɓe none man e yimɓe ko goɗɗo geraka ha hande hoore leydi wallahi a sakkitorta amayay fir'auna ala ko gerali ka hoore leydi ɗo o ronku fir'auna geri piiji ɗin fof ka hoore leydi ɗo o ronku ɓe woɓɓe no landi ɗo numéro ɗo winduɗo o ronku fir'auna wuuri ka hoore leydi ɗo o waɗi jambar yagal o waɗi cekkare o wari yimɓe o letti yimɓe o wari bobohoy ha o ronki kon to sakkitori o mayi gol harile mo mari bileɓe spécial teɗotoɓe wonɗo wo wonɗo arɗo bal allah subhanahu wa ta'ala taguɗo ɓeɗo yimɓe fir'auna ɓen allah jonnuɗo ɓe ki hakkilyoɓe janngo sifa ngal bileyagal ɗo allah tigiri haawi bileyagal maɓɓe ngal allah tigiri haawi bileyagal maɓɓe ngal o inni emba ngal bileyagal ɗo no hulɓini ngal ɗo no mawni jente ko allah wi kon wa jaa saharatu fir'auna qalu a inna lana la ajran in kunna nahnu lghalibina ɓay bile ɓen ari ka fir'auna ɓenni ene no wodani men joddi si tawi men fooli Musa qala na'am o wi hi wa innakum la min almuqarrabina haray on ɓadinama kadi e an on ɓadoto e an wano ministre ɓe an ɓe hakken ko ɓe hawji ɓe fellitani hoore maɓɓe ɓe waway qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu lmulqin Musa imma an feroɗa ma ɗum menen min laato ko menen feri menen adoto bugade haray faaleteɓe ɗi numéro ji am ɓe yandi yo ɓe ndaaru dow seeɗa miɗo winditude ɗo kadi kono so tawi woni landi ɗo ko ma mi winda haray wona ɗo to donc haray wonde yon tigui yiltito ka commentary ji dow haray numéro no dow ton hakken ko ɓe hooli ɓe wii ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu lmulqin Musa imma an feroɗa adoɗa feroɗa ko ma kon ma ɗum menen min ado min fero par ce que ɓe décidi ɓe hooli kadi ɓe foolay qala alqu Musa wi fere taw ono jentite noon kam falano arde ɗon de famiro falamma alqaw ɓawo ɓe ferike sahru ayuna nnasi ɓe bilɗi gite yimɓe ɓen wastarhabuhum ɓe hulɓini jama on ndaare ko allah wi kon ka sakkito ɗum ɗo wa ja'u be sihrin adim ɓe addi bileyagal hulɓinigal mawnugal dari allah no mawnina fi ɗum ɗo allah mawnini fi bileyagal ngal ɗum holli ngal no mawni par ce que o aduna ɗo fo e janɗude allah ini ɗum ɗo ko pihum jaaso kunni nelaɗo maki si tawno aduna on peesayno ka allah embere gabitanwol sonsoli wi keefeero yaratano ndiyam ka hoore leydi ɗo joni allah jaasini fi ɗum ɗo kono bileyagal ɓeeɗangal o mawniningal ɗum holli wondema ɓen adduno bileyagal hulɓiningal kono ɗum e ɗum mum konto sakkitore musidɓe julɓe firawna luttuno ka ndiyam few o lutti ka ndiyam few ɗum ko mere luttata juutata kadi toode ko wuroɗa ɗo wurta ɗo ɓuri ɗum tendere tawta ɗi marɗa ɗi ñande malakal mawti aranma hoccuma naɓi sa waɗoyama ka yiite e nder seconde goto a ƴawnama a wiya gila anna on dawi ha nde a ɓaali moƴƴere ka ɗum neɗɗo yo watta yila do yo wowlu ko moƴƴima o fanka nelaɗo maaki man kana yuminu billahi wal yawmi l akhiri falyaqul hayran aw liyasmut kala laatiɗo mo hula allah mo tañƴini ñalande sakkitinde yo wowlu ko moƴƴima o deƴƴa hokka a landetake ko fankunoɗa ko landeteɗa ko wolnoɗa kon fole no winda waali a tawtoyey kala ko gollunoɗa ka hoore leydi ɗo ka seppunoɗa ɗon fof ɗum no winda waali naktubu ma qaddamu wa atharahum mi winday ko ɓe golli kon e batteji teppe maɓɓe ko ɓe seppayno ka hoore leydi kon fop leydi ndin kadi sifoyo ka yahunoɗa ɗon fof e ko huwoynoɗa kon allah wi ida zulzilati l ardu zilzalaha wa akhrajati l ardu athqalaha wa qala l insanu ma laha yawma idin tuhaddithu akhbaraha
ɓayne laaɗo maaki yawmaidin tuhaddithu akhbaraha sahaba ɓe wi wama akhbaruha ko ndu woni habaruji ko leydi ndi woloyta kon ne laaɗo maaki kala ko ɓiɗɗo adama huwuno e hoore mayde ndi sifoyto. joni noon ko hunduko ma kadi ko omboyte yawmal qiyama koyɗe maɗen sifo juuɗe maɗen sifo tawa yeddata allah wi nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. min ombay kundule ɗen min lando koyɗen ɗe sifo juuɗe ɗen seedo. jawdi ma ko yarunoɗa kala ka yanuɗa e karamukoru batini a landoyte fiɗum yawmal qiyama sente nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki lan tazula qadama abdin yawmal qiyama hatta yusala an arba. neɗɗo sottinoyta teppere mum tew ñande dalngal ha o lande piiji 4 no jeeya e majji wa ammalihi e jawdi makko ndin min ayna ktasabahu ko honno heɓirno jawdi ndin wa fima anfaqahu e ko honto naɗoynodi a landete ɗum ɗo fam e kala kadi ko ñamunoɗa ton a landoyte ɗum. nelaɗo welano ñande goo kamɓe seydina abubakir e seydina omar ɓe yeehi ka sahabajo goo o defani ɓe o ɓannani ɓe ɓe ñaami ha ɓe haari nelaɗo maaki thumma la tusalunna yawmaidin anin naim ɓeyni ko ɗum wo allah landitoy to en hay sintere ndiyande yarunoɗen ka hoore leydi ɗo. ñande goo seydina aboubacry siddiq radiallahu anhu heɓe jogino goɗɗo gollanowo ɓe o yehi o addani ɓe ñamete ɓe ñaami ɓe landaki o inni mawɓe ɗo wowno simi addani on ñamete tuma ñamoto wo on landoto kon to mi itti ɗum ɗo hande noon on landaki. seydina aboubacry maaki hamalana alayhi l juu wo ko heege nger rondi men e ɗum ha min ñaami min landaki kon to ittuɗa ɗum o wi'i wo ko goɗɗo mi durdanino waɗanayno dureyagal adimi natude islam tawi o yo ɓaalilan ɓa noon o yo ɓiilan min yomi sodan on ɗo ñamete mi addana on jentite moƴƴa dey dureyagal o wonno wadde adi o natude l'islam hari o natali l'islam goy o ya yoɓimo ɓawde o naati l'islam o ƴetti ɗin ɗon mbuuɗi o sodani seydina aboubacry ñamete o naɓɓoranimo seydina aboubacry ñaami ɓay o sifike ɗum ɗon o wi ko dureyagal o wonno wadde seydina aboubacry ƴettuno ɗi kolli ɓe naadi ka hunduko maɓɓe ɓe naɓi ha ka lokoƴere fi yoɓe tuutu ɓe gerdi e mum ha yoɓe tuutu. seydina oumar winni e aboubacry allah yurmema yeru nde ɗo sayre wotere nde ɗo lorratama hay fuy. seydina aboubacry maaki mi wondiri tagirɗolan e dow gonga si tawi nde sayre wi inde yaltata sina nde yaltida e wonki anki mi mayay miɗo gertade yaltingol nde sayre ɗo kono nde luttataka nder reedu am subhanallahi. to ɓe wiyete seydina aboubacry ko min noon e ma yetoto ma ya yahu ka karamukko min noon e ma jonnete direction yahu ka karamukojo waɗoya hunde kaari e hunde kaari. seydina aboubacry tuuti ɗum ɗon fof tuutidi e ƴiiƴam kadi ɓe wi si wonki anki wi yaltata sina yaltida e nde sayre ɗo mi gertoto ha wonki ki yalta hara sayre nde luttali ka nder reedu am. nelaɗo maaki mo suɓali ko ñaama allah suɓoyta yawmal qiyama yiite ngen kawnadiroytamo allah dando en. musidɓe julɓe goɗɗo hulu bone ɗum ɗo sirku ala ko nafi tawno hara ɗum no nafayno wallahi wona min ema tun soñji ɓen karamokoɓe batini ɓe nanata inde mum ma ɓe annduɗa ɓen kayno soñji nini fiyo corona harayno ɓe ittino ɗum ɗo kono ɓe wawata. arabu wi faqidu shay'in la yutihi neɗɗo mo ala hunde o jonnata nde. haray ko nene goto mon on Isa Sall mo Pitawareya leymiro wonɗo Arabie Saoudite Madinatul Munawwara salmini on ɗon. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.